Nya ASEAN, nya dagi electric scooty. Mat ikalawe jong ya shaka. One shot Quincy Waters Jambrang Shulo. Pat kaliang no shaka e thamunagas. Hakas ngi baar ka arpa arthur guyayong arhajar arpusan ka Fair Price Shop Dealer Association kila kendo ya umentri ka sorkar badikmi ya ka Tanat Food and Civil Supply uba coming one ombon ha secretariat banyakran halo ka jing ya kendo jing e jongki nong sam khau ration hapo ka jala bakanthop ha East Castles pat kumju shalri phoi uba Richard Khongber General Secretary ulaitu banakal yang kesenjuk kala kentu ya ke sorkar bahkan pelong daka awareness program kum chimenta ban pensengutu ya ki nongbam collaboration bagi day ban le ya ka EKYC bat ya u Aadhaar kesenjuk nakapor sakapor kala penchai sekipai ba bagi don kam ban le ya u Aadhaar bat ya ki EKYC kabalong kat kum ko hukum kabawan napo kajala bat kumju ru napo Delhi Ulong batang na kasenjok kimla ban pinsngautu segi nongbam collaboration kumda ka donkam ya ka sorkar bahkan pelong daki kinja awareness program. Kakong Meristila Walang ka balong ka Vice President haba benrap ya kini kalong. Bahadu menta ki nongbam collaboration kidang yo ya collaboration wat la kimpat don ya Aadhaar hendrai kan sapoi ka por baka sorkar kanumla su bakan ai collaboration ya gitu ki bampat le ya Aadhaar ne ya ka EKYC. Jogi Fair Price Shop Dealers Association, ngari Secretary, Vice President, para dealers, President dalang ni, kirang ba na po nong po ilang wan mikmat na jawari kidan halenti akum Islam. Tingin syawani kendo yai Minister by in charge yaga Food and Civil Supply, Honorable coming soon Yobon. Te kajing kendo jingi kelong ke bos tenat ke ba Ivan Sim yangi ki nong sam khau ration apo Meghalaya. Kidang ketukat ni ki resolution bangi la pensau si ke jing e bangi kendo kumi nong sam khau ration apo Meghalaya apo East Castles la dis po boy ni po jawai na kom ta ter te kiwi ni ki resolution bangi kendo kolong ba habide bat banle seeding yo Aadhaar bat KYC te habide bagani ngi swa bi thu fi nakaliang jungi ki dealer session ba ngimdon jing e yakani ka kam ni kloi ben trading ka lang bat ka department bat apo DC supply ban kentu ye kinom bam khaurition bat khamtam le lamba ki pai ba bar khoi ba fi hable ni ka EKYC bat ka Aadhaar seeding tingi na kapor ngi ai men ngi penchai pai ba adon kam banle yakani ka Aadhaar bat EKYC nama kani ka dik order kalawan na po state ba kumju po Delhi tingi habburom ye ni ko order ting hangi pat ngi wan ban ong biang ye minister ba kani kam tang hangi dealers imla asu banle nama ble bon ki ba nakapos por ni magabranch na ki wan sim kharusian ni ong ski ong ndai ki don bla le don bamable tingi IG mod ya i minister lamba ka department ba adalong sofa pelong kinja awareness ki kinja ki kri ba jungi kinju thu ken ada bale dan kam Aadhaar bale hable KYC ya damle KYC damle Aadhaar kalong kumno ni mton jubab shu ban mata yaki tiki kanan ka ta awareness program kinech po ki block level kinech po ki district level kinech po ki department kanang ba ki ba baro kinju thu ya kajing koridor ba hable Aadhaar bat hable ani KYC tinaliang jungi ki asin ngi kloi bin trailing kalang bat ka office po supply bat ki staff na po supply bani telang yeni kathong markum ko ni tip ko government ru na ka post wang i khot biting ngi wan bat i ajmod ki markum ni tip ta ba government jungi Meghalaya government ka kwa 100% banle yo Aadhaar seeding bat KYC ni kloi bin telang bat ka department hendrei nan kam ya ka awareness ya ki ba mdai yengi ni kinong sam kharusen la su thul kumno bun batai ya ki nei mata ka problem ka ji e bai kinu long ba ki ba ki hap su thu ya kata ken ka ji ajing su thu ka dei ki ba shu ba ki hap le siki block kom om yang mane siki block level siki romba snong siki daba snong ban su thu ke jin koridor banle ni ka Aadhaar bat EKYC kata ka bingi wan mani kinu minister but hani don ru ka ki resolution ru ba habide menta nakapos kapor kami ka order ba bang yoni kharusion mi hab thono to e-waging machine nei bos ka tai ngai thu fi ba yo khaw barbori ni ju tho shiki nong sam kharusion ni ai be ting si ongi menta kini ba ada long bala yoni khaw teng dengi tho mangi
ula banduna ula umtam tingi le kumno tingi kerpari di padan ba kan trading kalang ba ni problem ni ji e ni umta di ni ban thau yu khaw te khil di ba u khaw ban po pok dukan ra khaw rusan rungi ude la thau lupa unde ba don ba san po kg kram ki ba ki ba yo ru kinyo wai kum ba de banyo kinum duna kinum tam itai di ji pa jungi but koiru ni resolution ru ila ongi minister ba habide bi to ki profit margin mengiyok menta hoi ina yok menta ai dikhnat tayo na ina yok tu profit margin namba ki ai ni kawan spok account jungi segin ngi ki fair price of dealers ndre ke jing e lomba nimtip ni uni tu ga profit margin ude jung benai ayu ude jung snam ayu kasulong percentage wai kasuan 50% kasuan 60% ajar khatsan ajar hasan hadu menta ni padio full you 100% manong yo uni profit margin jungi tingi shikar part department ba so ba ai ngi detail khnam bang ngiru kinong elam jungi ka fair price shop nyo bani thu ki san prajangun ki dealers across the state ibadan ba kin tip ba o profit margin ba fila yo account jopi ude jong tau banai ude jong tau snem bat komta ter khnang ba kalong transparent ni batai kam ni ko bani thu ignong bam khawsen daga ba shai daga jintip ka ba shai bingyo tatarang yuan bani kindu ye minister borom ni ai kini resolution ban kalong ei boston ban kalian ju iru ilak loi ban khot department yong in khot ingiru ban shong kumnu begini poi sa jing so jumut kumnu ngila ban pen kham janai kham basu habri ni kharushon habri ka profit margin habri ban thoi ni yu kharu kumnu in trilang yong sa khot department yang fair shop dan kam yong khot wholesaler khnang man kalong ka teamwork khnang bakani ka jing somehow post jungi kalong very kalong transparent kalong bayai baranti par kumjul ki pe bar kin honi ki bayo tengah kani ka khobor kalong ma mi thui pi boro ki dealers apo ka set ba so ba ye trading kalang ba ni ka fair price shop so ba ye trading card ba ka department namar ni ab trading card ba department ngimla ba persya ya ka government order ngimla persya department kadai tang timur kadai trading kalang tang ni ktin kublisibon nakabenta ki pai ba ham tam nakabenta ka jing suk jupi namta ka jing ha jupi namar baro shikata ki wan tam ka ya ki family ni menta hala da pile ya kene ka EKYC bala da baro ki family jupi ki biang ka adhar card komon manu na pedeng ka ye ki laban wan sim yau kha manu ki balai ndak ka ban ban wan baro ya ka par ba fion sim kharu la da chale lut baro ya ki EKYC komon ha ka bansawan pada kimna bansawan lo kadika jing suk na kamta jupi ting sa shisen ni request na kalian jungi ba smo bha baro na ka banta ka jing onong jupi hadien habut smo bha ban ne ka adhar ba smo bha bangin ne ka KYC ba pinwan mi shi dukan ba ni na ban yara pi din na kamta ka jing sim jupi ro ban yara pi mo chu ino na ka ni la ba jing jupi ha kon da kam ba da baro da KYC en katung pala pintu wanang kasana adhar kana ba kun jo ya ka jika ba menta ta gidang ai bet yen gidang ai bet kita sa poy ka por am da kila ot maki ni na le ai menta ta gidang ai bet ikbom ta kidang bun kiba le ikne kot kislane kidang bun kiba ya bitung na am hado menta kidang kijaka mo kidang kijaka kiba hado menta tempat le ti ka adhar tempat le o manginang yo ka ngin simbe jadi kita pada kibas buku ya kecing ya hadiin hut kipun biang itu ki adhar kiba baros kata na kata ka 100% kila anak kiyo te kibabun menta kibun ki balale ya shikwe ki jaka na kondong atarai ba jenjar ke kimpat kimpat la ban biang wa adhar tingi pan por mi binak sarkar ulah da kalong kabala ban ai ko na ba kidap yo ko adhar na dak da jungi request ki pada ban biang ya adhar le ya ke KYC bakiong ba kinik bom le adhar kin sa jinjar rin habut ato kumut ba kindu no yu khawrishan katum ka jing onjok sarkar ho ki ong ta balada pim le yaw adhar ba pim na ban wan le yaw tu KYC tinga tharai pim sa do yaw khawrishan hadien habut menta ngi dangai handai hadien habut kin salai man ne menta ti lada pikwa yaw khaw ti ka ba ba pim de ka kamera san katem no